Ya Kalimpong ya leka jongka Don Bosco Inter-School State Basketball Championship R1000 RPR syakas ngi ke bahan riu mentakas ngi ke khatwaitrik unailar ke bala pelong pat penyat da ke St. Anthony's Higher Secondary School haringkat ke jingat relang mat ke Meghalaya Basketball Association. Haga ni Kalimpong ya leka mentakas ngi la ya leka hadu khan riu teli ki kenhuan ya leka haki pra teli ki jingat khun mentakas ngi kan riu tering. La pelong ya kini ki jingat leka haki artli ki madan ya leka basketball ke badan hapok ke school jongka St. Anthony's kata haka ground 1 but haka ground 2.